Karika shedere tuikirike na ukuruka nyuma ya thaa imwe cia rukiri emunde deninka tuya Jumathatu mbetha wa deninka nansi akegware aro ngwete njarani ngwete ngatheti ya The Standard na vile ndena ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ino tukaina mbere kwa tukimerithagire wokube sana ngatheti ya The Standard yena ngono iganona ira ciethere tuigikagirwa urito gaugu kiri karatati gakambere arankona President William Samoei Ruto nethere twakiuragia atongoria kuthi na mbere kwigua bakinda magia muturire wago kengo kunyithanyithia kuromba kura kwithiritwe kuri ogo muno bwa kwithiritwe kiringithanagua na guchincha kwa riera kura kwithiritwe wite mamantu mewa makiragaragikaga Rwono tukarwithia karatati-ini gatuna kiri ngatheti ino ya The Standard. Karatati-ini gatugana kwina rugono ruria in Azimio all the way. Uyu ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka arethiritwe akiuga bari Azimio ni ndeni na batithiritwe bakina mbere kuga bakigaukanaga rugono rukinyeru tukaina mbere kwa tukirwithagira karatati-ini kana tukaina mbere kwa tukirwithagira ngatheti-ini ino. Focus shift to polls integrity after hacking claims. Kwina women and political in Nigeria. Kwina why houses are becoming unaffordable. Cabras LFC rules the routes in Rock Bay. Gulnecho ndeto kainambe kwa tuichithagira ndeni ino andakini gutego takagite gatwethirwe tukithungagira kiringatheti ino tumenye nire kwino chiethire tuigikagirwa urito ngatheti ino ya The Standard. Don't discriminate against residents affected by banditry. Butikaina mbere kwe bwitengaga ka bwitayanagiria antu barabethiritwe bakirumagirwe mantu makonenie na wamba bwanya muchia ndeithia guntu kura kwina wamba chenya muchia ndeithia beside the hunger and starvation that has hit nearly the whole country and adding bandit attacks have continued to threaten the livestock of Kenyans living the North Rift counties. Residents of Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot and Turkana counties have been subjected to gunfire. Wailing raised homes. Ka najere dilitwekere shagirwa burama karikama na arora nterechia nterechia North Rift counties na haranterechia Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana bora chidiri tukinambere kuikiru magirwa ni mawamba mama manyamuchiandithi all the same. Na tukuona the previous regime tried its hardest under former Interior Secretary Daktari Fred Matiang'i, but effort however it's possible. Okay, na kurekana kuhagiretu kana thirikari yathiritwe kinambere kuigwa kigeragia sana akuona ati ni kuthiria mawamba mama manyamuchiandithia na kwethiritwe gukiwatawa antu kathumbi bethiritwe bakiwatawa barabegwite bakiyaga nyamuno cia ndeithia barabethiritwe bakiwatawa na michinka barabethiritwe bena michinka mugaro na watho bethiritwe bakiwatawa. President William Ruto rutere rurungi na kubatara kwigua kimika sure ati waziri wa ukaribu wa ndena wathamatu waziri Professor Kithure Kindiki atiko dinambere kwigua akiyaga ntere ino ntugo cionthe akithia nambere kwigua kinenkanagira wirane kagitania ka thirikari ya Trans Nzoia George Natembea yethiritwe kinambere rungurwa George Natembea yethiritwe kinambere kwithirwa kiaragia kana kiaragiria mantu ama na ikithinambere kwigua onanagia bora thina ino ciethiritwe kinambere kwikionekanaga buru kuringana ngatheti ino ruga metwika ikawithireka thirikari emunde waziri agatinda na arora akiraga antu ete gutina wamba tobukaire ruaga atinda na arakiraga antu gutina wamba tobukaire bukothe bukethora bukionekanaga thirikari ni kubatara kwigwa kiruthaga ontu kengo gutigira ati mawamba mama ukanamo abolisi iba kubatara kuinambere kwa bakibangana gwa bwega kengo tigira ati iba ukandana na mbababa na ndatiwe chiri tukinambere kuikema kaya muno
abitha babende ibethiretwo bakina mbere kwigua bakiumburaga ndeto cia kurigaria kiri amba baba na ithakan na arabethiretwo kinyo bakina mbere kwa bakimakogera imakania nandi ni iguru ya thirikari kuthina mbere kwigua igitigagira ni kwibanga bwega na muno gutigira ati makareka mama makwigua maketanganagirwa na mobura okwagira ikaratatini gatwerenga thetiini rugono toruthoma runthe the mystery and lot at the Careo 5 hospital kurekana kuma kwambirwa kuma kwambirwa wa cibitari ino mwankani wa 1941 ndera yanjirire Cottage Hospital kuthina mbere kwekirithagiria mantu maigenie na ugima bwa mwiri muno antu babethetwe bena mbere wa mwanya yambirie irita Cottage Hospital to cater for the health needs of native Africans and the Asians living around the urban center. The Careo 5 Hospital has served millions of patients in Kiambu and other surrounding counties, including Nairobi, Kirinyaga, Machakos, and Murang'a. However, the hundreds of patients who seek medical services at the facility now up in arms with the hospital management over its sorry state of affairs. Area area mantu mama cibitari no ya Thika muraithiri wa Meru TV the Careo 5 arekwerekana cibitari no yethiritwe kina mbere kwigitungataga kwa kagita karaya sana yethiritwe gitethagiria antu bara bethiritwe bakuraya na bagukube lakini onto bwapo kubwethiretwe bukina mbere kwa bukimakagia antu kagitania kana ati cibitari no nethiritwe kina mbere kwigwende iki watawa nuntu bunge kana wetwika nuothi ukachwa mautunga tokethira bado mautunga tomoti kumawata mantu mange tamara onto bora bwethiretwe gwete mantu baingi muno baina mbere kwigua bagitiga wakinyamarani ya kwagia mautunga ta thirikari kira wanethongere gati kuona muno utongorerie bwa thirikari ino ka bwa cibitari ino bukuina mbere kwigua bukiraithagirwa bwega na ikengo gutigira ati baraba kuthina mbere kwigua bakiwechwa mautungata mama bakwigua bakimonaga President William Samuel Ruto nethiritwe akina mbere kwigua akimenagiria the West and the Britain Wounds institutions of skilled financing that has exploited the effort of climate change in Africa by rewarding polluters and punishing those with the least emissions. Ruto warned the financial institutions to make the playing field level as they are not helping to combat the financial crisis. Ruto ethiritwe kina mbere kwithirwa agita mbetwa kiri barabethiritwe bakina mbere kwigua bakinyangia riera kwigua bagetigana na onto bobo muno nkurukotigira ati kuina mbere kwigua riera rakiagirithagwa nkuruki na kirikanaga kiringatheti ino ati wagagikana uragaragu bwa riera riri ibwethiritwe bukithema kwigua kinya kwina gindu ta yura riri thiritwe kina mbere kwa rikionekanaga na mantu mai kathumba mara methiritwe makionekana kumania na uragaragu bwa riera riri kuririkana ri gakaratatini gatutano IBC panel takes shape as Azimio opt to sit out. Azimio ndi takayethiritwe kiruta kiri mantu makonenie na guchwa mutongorera wa IEBC wagorenga thitino kayabonera Mau mark 66th anniversary of Marshal Dedan Kimathi's execution. Mau mark 66th anniversary of Marshal Dedan Kimathi's execution. Baba ni Mau bethiritwe bakina mbere kwigua baikungwagira mwanka wa 66
ya Marshal Dedan Kimathi's execution. Kumarira Dedan Kimathi thinka thie na mbere kuigwa watawa ireri na bako na mbere kwa baekenagi kana bakithi na mbere kuigwa baekungwagira mwanka uyu wa 2026. Leaders be fair in the Turkana and for guns. Akalibana aranterechia atongoli bakurombwa bainambere kwegwa bena uganani bainambere kwa bena kya okiri gotigira ati antu barabethere to bakinambere kwa baitunya mishinka aranterechia Turkana arakwerekana antu baba kinyokegwa bathia nambere kwegwa bena mishinkeno kengo otigira ati bawikaria bayebongo na muno nkuruki otigira ati mawamba mama kuinambere kwegwa maki kuyagero gontuko bongwa atanda iba kuina mbere kuigwa bagetunganaga na mambale bongwa kumania kana kurikana kwena mishinka ngirina emona 500 yathie na mbere kwekyo yawa kagitani karaka John Michuki. Okay bwega waguri ngatheti no kaina mbere kwokira ithagira rugono ruru ikiritwe kana rugono ruru na njira indaya karatini gatuthandatu. Muranga surprise on street protest to demand for money. Baba ni akali bana amondanga baba thia namba kwegwa bakenya gagia into na arabethiritwe bakithi namba kwegwa bakirutha maandamano nontu bwa kwenda banenkerwa mbeja chiago. Contractors decry living in poverty as the counties delay to release payment. Bara bethere to bakithi nambere kwa bakinenke wa contractors maybe each account bethere to bakithi nambere kwa bakiuga bali karana thina kumania na kurega kurekerwo kwa mbesha ino kwitene arende kurega kurekerwo kwa mbesha ino witene kuthemete bamwe baigwa bakibithagia mathina ni manene bethere to bakiugo na iboyega kagita kara wa inambere kwa okinenkagira muntu wirane kagita karawa inambere kwegwa okiragira muntu ukamure mbia ciake iboyega okainambere kwegwa okimunenkagira mbia ino ciake nontu bamwe bathia nambere kwa baikurukagira mathina maingi muno ndebwetiganirie na muntu ati ukamurea make sure kumurea mewenda utwika muntu uyo agakara thinani na we na mbia ciake twirutane kurea ntu mbia ciago karatati gatunana kire ngatheti ino ya mbi ngatheti ino ndinio ni rithi na mbere kwekeragiria mantu makunina Wiper mutongole wa Wiper Kalonzo Musyoka ara hetheritwo kina mbere kwigwa akiuga Wiper iri kiri Azimio netitheritwe ikiumagarukaga na araba ugite batithi na mbere kwigwa bakirutanagira ngugi na Kenya Kwanza bo aribo na arakiaria Kalonzo Musyoka etheritwo kina mbere kwigwa agiteragiria na kuga bo bali tayari kurutaniria wira kana kuruta wira be murengoni uyu wa Azimio. Wiper Party leader Kalonzo Musyoka etheritwo kiuga murengo mugima wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ukaina mbere kwithirwo gikaraga na ukaina mbere kwokenderiaga aragie na anteche na Ivasha muthenya wa igoro. Kalonzo akiuga ati uchindi bwa Azimio kabwathie na mbere kwigwa bukiyawa na bwa ina mbere kwa bukinenkagerwa Kenya Kwanza bakiuga bo batie tayari in any way kwithirwa bakirutanagiria wira na Kenya Kwanza. 200 Meru University students to be trained on how to handle e-waste. The Meru University of Science and Technology has launched an e-waste management project. Kurekana kwena ana o magana mairi ogu bachukuru ya Meru University bakaina mbere kwa bakiruta na wa mantu makone na e-waste. Kurekana the Meru-based university is collaborating on the initiative with GIZ We Center and the Pan-Africa E-Waste Solution Limited, and nearly 200 of its students will be trained in e-waste management. Bakaina mbele kwa bakiruta na wa mutata wa e-waste. Na hara kulingana munini wa Chancellor Professor Romanas Odhiambo etheretwo kina mbere kwa akiaria
kagitaga ku launch mutaratara uyu akiuga ibethiritwe bakina mbere kwigua bakiwatagira kuona ati iba kuwatanira bwega na mirengo ino kuona ati kana kuina mbere kwa bakithiragia kaba echwagira ntaira thina ya e-waste thira yethiritwe ikionekana kagitanikara ICT sector ethiete na mbere kwigua igikuraga kana e-waste ino ethiritwe kina mbere kwiwe ikirutemaga igitemaga kana e-waste is creating the world's fastest growing waste stream. Electronic waste, according to the Global E-Waste Monitor Report to 2020, mantu mamonde ma e-waste kurekana mutato ono thire tokina mbere kwithogete maga ndochi thina mbere kwigikura sana na mantu mangite mara egorenga thiti no kartatini gatunana ukaina mbere kwigwa ukithagira rugono ruru. After hacking April focused on to how polls jungle can be protected. Kenya saw the fierce competition between President William Ruto and ODM Raila Odinga. Mantu mama konene na Raila na Ruto bora Kenya bange bathie na mbere kwa bakionaga mukuye ni uyu bange bathuganagia uyu no agachinda ari uyu no agachinda na araba mwe nyuma ithurano bathie na mbere kwa bakiuga kwigwe aijirwe kura kwiro yungi ataija nini we mantu tamara. President William Ruto Deputy Rigathi Gachagua after meeting Jubilee MPs at State House ndio na ni raisi na munini wa kiaga abethiritwe bakithi na mbere kana bari kene na atongoria ba Jubilee atongoria ba Jubilee section ya bamwe batongoria ba Jubilee Erican MPs can pursue growth through effective laws and oversight. The Constitution of Kenya 2010 transferred the responsibility of budget making from the executive to the National Assembly. Okay, anyway, mantu mama konena bura raisi akuonekana takathiritwe ena mungenyo athiritwe na mukujo umunene kiri ando bake barabethiritwe bakionekana gende taka bari na ngwataniro imwe utubabo mbotema raisi akaigwa ena power zinene sana na munonkoro kiche kuina mbere kwigwa agitumagira bunge kengo tigira ati mawatho mai kana mantu make imaukuruka utari na gutena gintu gya ku mapinga na munonkoro ki utigira ati mantu mara aringienda kwigwa maina mbere kwigwa maikuruka na rwiro Western counties led in teen pregnancy and gender violence. Kurika na ante cha Western makarika anabanini tuana tunini tuana tuamianke 10 itwethere tukina kana makarika maimere inomere tumatongorereti makarika matwana tunini utumandugo cia kiwendo kumathanira kurutha mantu mameta wa tabia mbaya sana tabia mbaya makarika mama methiritwe makina mbere kwa makionekana kuongereka na nterino cha Western arako kuwekana kwena rogono ria rukwirwa Sindia Baraza kuma na nte cha Rugari Kakamega County na thina mbere kwegete ya mami wake kagitakara aina mianke 13 Baraza kamirongo ena kagita kwekira 7 athina mbere kwigwa kiuma Chukuru na athina Nairobi gochwa Ngugi no na nkinya kana na batara kuina mbere kwa kimenyagire wengwa na kumenyera aruagina kana antuba anabago baubanini baubatigitwe muji mbati mbega tagendo takimuogu kiumye kitakimuogu ya kuina mbere kwigwa agechwa gatubecha na thie na mbere kwigwa kiona Ngugi ya house help kana Ngugi ire chita wachia Mendi na kagita karathie na mbere kwigwa kiona Ngugi no athi na mbere kwigwa kithuganagia thina cheke chionde chiomba ukinyemuthia lakini na mbere kwithirwa akirikanaga na mantu mathuku sana yani mwandikora mwandikite wakarataga takabi tuge gasamariro baba thia kanisani baba sande ibai gisamariro akarataka awata Ngugi gagisamariro ni kanini akarataka awata Ngugi azo kiwa Ngugi no
gagicamariro na wankoma akaratona nguginara wankoma kuririkana baraza kagita kara athie na mbere kwigua kagita kara kana athiete ethiretwo kina mbere kwa kiaragiria delegates nkorokia ngiri chiri baraba de Kiremulembe Women Caucus Leadership Conference na Aramasi de Meru University of Science and Technology iria anankanagira ndeto ino kagita kara mantu mama kana kagita kara watwikire ngogeno ati kumereka na thie na mbere kwigua kiumagarukaga na ugia na choka na gu street na umitani akengo athi na mbere kwigua kiona agichwaga kana kona utethio na agichwaga njira ciake cia gutura baraza nkoroki ataina bantu akuthi na thie na mbere kwigua akirikanaga na kamuthaka aina mbere kwigua akirikanaga na young man orathie na mbere kwigua akimuturagirie ruremwe na amwira na kupenda aina mbere kwa akimwira na kumwenda na amwira na kwenda barutha family na kwenda bamberie muchi we haya gatone rugono ruru adding mileage and accepting the offer mwari yo aina mbere kwithwa gitigagiri sawa ni bauga ata baba kumenya sawa mwari yo baraza thina mbere kwithwa gitigagiria na kuririkana akana mwari wakiuga untubura tuendaga baraza untubura endaga na nathi na mbere kwigua kiaragia ndeto ino augire untubura endaga tu nyomba bantu akarara na gintu gya kuria nuntu kuringana na maisha imarima kumukinyithia k yani maisha imarima kumukinyithia bantu amai ariuga ndawatire nda na ndai na mbere kwengechiaraga ntuinkai mbere ya before my 14th birthday achiara na miaka 13 imagine aina mbere kwigua akitharima wantu winkai ya kimbere ya birthday yake ya 14 unfortunately ngwataniro ino itaina mbere kwithirwa ikiendelea gaboya kana relationship ino itaina mbere kwithirwa ikiruta ikiendelea gaboya athi na mbere kwigua kiumagarukaga kigurano ni giki akumagaruka kigurano ni giki I was desperate, and that is how I ended up getting two more children at the age of 24. I already have 3 children, age 12, 11 and 9 years old, said Baraza. Kagitaguga na mwana wa miaka 12 miaka 11 miaka 9 riuga mantu mama thimu mathie na mbere kwa maitema ebithirwa kibithagira situation ni teno rugono rura ayama ruthiretwo rukiandika wa murithiri wa Meru TV ukaina mbere kwigua ukigura ngatheti ino ukegua ukira ithagiria no tubotha tutithi na mbere kwigua tukiruthomaga runthe ndiona kwina arched inside a sleepy village. How MKU found roots in Rwanda. How MKU found roots in Rwanda. Kuririkana Professor Simon Gasharu, founder na chairman wa Mount Kenya University, nethiretwo kina mbere kwigua agechwanjira and curiosity about Rwanda was the first aroused while still in secondary school. His elaborate education achievement and career experience in Kenya and have led him to establish Mount Kenya University in Thika, and his desire Professor Simon Gisharu nwe chairman ka mukarigiti munene wa university ya MKU na arethiritwe akithina mbere kwa university nikionekana cha Mount Kenya Thika sijui wapi Kinyameru ngwetigire ona nambi na kana rugendo ruru akerwa ngugi rwethiritwe rukina mbere kwigua rukithukagia mukondo wa passion era ethiritwe ari niona arenda kurekana mubango yo kana mubango yo wa kuthina mbere kwigua akira university no na gaunthi guru ino tanjire mwe ya kuthina mbere kwigua igikuragia Mount Kenya University Rwanda was established 2013 and mountain midland of 100 hills chukure ya Mount Kenya rirwa
ina ararwada na nethiretwe kina mbere kwikira thabo ega sana chukuna yathie na mbere kwigwa ekiambagirwo no mwankani wa 2013 eno 2013 2013 ngono ira nkona ile yaga ngono cheka with the state should ensure education is affordable and accessible to all. Thirikari niko batara kuina mbere kwigitigagira ati kithomo giokinyirika kila muntu na kuwata kithomo na gitie na goro ya kundionaga kwina rwana nkona rukaririte maiga rwana rundiona rukaririte maiga na rukaririte maiga ugo ndiona rwirungurwa muti na bairungurwa muti woyo bakaririte maiga wo mbere ya ara kwina kibao kinyagitieto kibao gatugete cardboard ndiona kwina cardboard ara ambere agumuteni uyu mbere ara bakuthomithwa kana bakwandikirwa kutikana thirikari niko batara kuiwe gicwa ngerekana ya kuona kithomo ni affordable kire muntu wonde. Mutaratara wa kithomo wa imbia wa CBC nwambirite kuria kiongo thirikari mutaratara wa imbia wa kithomo nwambirite kuria kiongo thirikari nara indi thirikari thiritukina kwigicwa ngerekana ya bora mutaratara uyu kaina mbere kuigwa ukiendereaga bwega utari na mathina makuina mbere kwa maiko yagirwo kiri yu tubakwethiritwo kionekana agu kabere. Forever chemicals are all over. Here's what you need to know. Antu bethiritwe mantu makone na mirire antu katu inambere kwa twitigagira ati irio bira tukuria ni irio bitagituretera thina gatu inambere kwa twitigagira ati irio bira tukuria ni irio bira bikubatara ni irio bira bikubatara kuriwa na muno nkuruki kuona ati ni irio bitena maguta maingi rikana tugire kagita karawale maguta maingi ithina kiri mwiri wao kagita karawale tunyamu twingi gaturi irio natural bira bikaina mbere kwa bitu nenkagira ugima bwega bwa mbonde. Hot games. Okay. Kwena karatati kare agaga sport mbesa anyway barabendete mantu mama sport yenu wetu ogu sport yenu bakaina mbere kwigwa bakibonagira imbire karatati ni yako killing a killer kuraga muragani. Why is it difficult to nip cancer in the bud? Iki nonto kana imbi nonto bwethirete buri untu bomu kwigwa mulimo oyo wa nyimba oyo bweta wa cancer kwegwa ugitanganagirwa na imbi yo yethiritwe na iki nonto buri untu bomu kwegwa mulimo oyo wa nyimba kuthina mbere kwegwa ugitanganagirwa nabo karatati ni atuna kire mantu makone na health na okethiria ndeto inu chionthe. Africa still has a long way to go in fight against COVID-19 and future epidemics. Ndigoro chia Africa china rugendo ruraya rwa kuthi kurwa na mulimo wa COVID-19 amwe na mirimo yingira yomba kwetherwa kiumagira iki nonto ndeto ini kwirwa uria ngatheti yaku ukaina mbere kwigwa ukibonagira ukibonagira ndeto ino ndagitari bethire tubakinenkana mukana umurito kire ajie barabethire tumuno bakina mbere kwa wetu magia ndawe no chemite na bantu mangitamara haje baba ibethire tubakirutira mukana ibo yagabuka ikibitare kana bakayikibitare kengo gucurwa ngerekana ya mirimo ino yago. More effort needed to save Mount Kenya water tower. Igo kubatara kwego kwina effort kana kwina mbere kwegwa twikasaga kengo gutigira ati na tumuntu andoye muno ira chire tuyitumikaga kana tumuntu andoye kirimara itukoina mbere kwa tukimenyagirwa na muno kengo barabatumagera ndojino bakaina mbere kwegwa bakegunikaga kwina ndaro cia county yaga
ndio na fishermen seek a share of shilingi billion kadhanta inya ndongo kundu competition mantumanara Kisumu na bahaba tegaga Makoyo. Turkana County to establish fish processing plant. County ya Turkana niko iregero ko inambere ko ibuga kembagire gontu wa ku processera Makoyo mama kengobe gobena gantu okenera nkuruki ngoniringi kuona ile yagao murithiri wa Meru TV imanto makonenie na biashara Mariaga governor tourism stakeholder support KWS reversed park fees thirikari ko rwethi nambere ko igua yagetigagira ati ni support manto makonenie na KWS muno kiri gotigira ati atari ba kujiro bange agande goroni kwena mantuma biashara ga high construction cost continue to push up house prices kana cost kana ngarama chieguru cha waki no ithiete na mbere kwithiro gitemaga maguri manyomba mathina mbere kwigua magitagia kethira baraba kara nyomba cio kombora maguri manyomba ino no akamathiete na mbere kwa magitagia kumania na wongereku bwa cost ino chia waki kenda no muntu ona kana agachokia kira giko batara kana muntu akaina mbere kwa gichokagia no mbechire thiritwe agitumagira kiri waki bobo mantuma biashara bado thite na mbere kwa makiara girunga thetini no equity why women are not represented in Nigeria polls equality mantuma yeni na uganania kana equality ikinonto ekoro batako inambere kwegwa bakionekana kiri siasa chino chia Nigeria. Haya March mweri ureko March mweri wa dhatu mwanka mudhiru Nigeria women suffered backlash in their pursuit of gender equality. 5 gender bills presented to the National Assembly were thrown out. The bill kuririkana nande grondi ino ya Nigeria utithire kwino ganano kire mantu mama igeni na wathani na manonkuroki na akire bunge na aramiswanda ya thie na mbere kwigua egite yanagirwa tuburende bwithiritwe bwithiritwe bukiona na gitakaute no gananu buganu kiri bunge ino ya ndeguru ino tense China American meeting depends I stake dispute over balloon saga mantu mama maigena ndeguru chia ome na mama riaga na dirito makina mbere kwa magikagiro inya murithiri wa Meru TV ethina mbere uka make effort ukagorenga theti yaku ya the standards kengo kaina mbere kwigua ukibonagira ndeto ino chionde mantumo michezo of course me mudia wa ngatheti ino kwandarika inkubi muno kana kwandarika chero rwiro gatura ithe ngatheti ya the Daily Nation. Ngatheti ino ya the Daily Nation erekana Ruto goes silent on state capture 2022 polls probe. Ruto na thire tokina mbere kwa gikiragira mantu mama state capture 2022 polls Ruto karwithia karatati ni gatuna big class divide in junior high mwokana na withire tokina mbere kwa kionekanaga kiri junior high school public versus private. The national team last week sat through TSA lesson in selection public and private school. Okay. Together ngoni chionde
gato thimpwe nuntu bwa thaa chietu kengo tutaethirwa tugiteya kagita kaingi sana muraithiria wa Meru TV na karatati kaga twiriaga kethiritwa kiaragiria mantu mama makoni na chukuru lol out of junior high case of 2 Kenyans as class divided wines kurekana chairman wa Nandi Primary Schools and Association ethiritwa kiuga ati kwina bata ya mbecha muno kuina mbere kuikionga na muno kuongera irachi kengo tigira junior secondary ni kuina mbere kuigwa ikiendelea gabwega na muno nkuruki mathomo mama makuthina mbere kuigwa makithia na mbere bura gukubatara na arendi mathomo amethiritwa makithina mbere kuigwa maitwikaga imakure thirikari kiongo bura makathi mbere bwega mantu malaba mantu mamange monthe methiritwa makiendekana witwika kwina chukuru itakinyaniretie mitaratara ino ntu burendi ibwa bata thirikari kathina mbere kwikithungagira gati kaingo kuona mantu mamonthe makwigwa maikinya a day in class with grade 7 student imbichi iriaga chithiritwe ikina mbere kwikiringa wa chia koneni na alito baba mantu mari kwa ODM rebels to form anti-Raila group Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga na thiete na mbere kwigwa agitunganaga na mwerekera Waimbia na arante Chenyanza backyard mwerekero yo wa ajumbe ora kana ora uthiritwa kuthwa wa liberation group to cut him down to size with the help of President William Ruto demonstration ara kurekana mwerekero uyu ndi nura withiritwa kionekana taka uri wa kumuthiria inya na araba mu batongore bethiritwa bakionekana atongore ba ndeni ba Azimio bethiritwa bakionekana kuwatambaru Rais William Samoei Ruto ntubora bomba kuthema ukewa kwina mwathukano umunene sana na muno nkuruki kuthiria Raila inya na ga wake kumuthiria inya na ntereno chia Nyanza ntububu wombeka boka thiria Raila inya katatini gatothandatu Kenya Kwanza is growing back Mot Party against Kalonzo says Wiper leader Kalonzo Musyoka na thiritwa kinambire kwa kimanagire Kenya Kwanza ana monotongoria bugima bwa Kenya Kwanza na ara Musyoka urararage muthenya wego na ante chene Naivasha Hotel ethetwa kimenagiria Rais William Samoei Ruto na amuna thirikari yake nundu wa kuina mbere kwa bakiruthaga mageria kathumba makuaragania kana makugania Azimio la Umoja One Kenya Coalition na ara bethiritwa bakithukagia ajumbe kana tongoreria bao na arendi they have openly used public institutions and resources to inactive individuals members in the name of development to break ranks with the political parties, Mr. Musyoka said. Indeto wataira tungu kwiraira cheka gitakara kana ngatheti irengi na Musyoka ararage muthenya wegoro na ara ethiritwa kithumbia bunene sana utongore bobo bwa Kenya Kwanza akiuga kabo kugeria kwaragania murengo mugima wa Azimio la Umoja okay ndio na mantu imenyithania bili ya kathumba public notice public participation whatever menyithania mau mari agao ngatheti-ini no barabarendenga kwegua bakionaga announcements inu bakaina mbere kwegua bakibonagira cio Ruto sends education review team back to drawing board mutongoro mugongo ndagitari William Samoei Ruto muthenya wa Thursday yariri Thursday ni Alhamisi na thina mbere kwegua ki watogeni kana akiamukagira ripoti ya chiere ya mantu mama koneni na kithomo kana rokona ya mantu makithomo PWPER lakini hata inambere kwa gika no ingogeno was not impressed by their work
and ask them to come up with better recommendation. Athi nambere kwa kiba wala gaba nambere kwa wakia na mitata yengi imiega nuntu mitata yano bayete niyo ite nambere kwa kema kenagia munoma anto ni mama mwegeni na kithomo. Of course wegorianga thiti ino ukainambere kwa ukibonagira ngono ino chionde rachithire tukinambere kwa yikagerwa inya. Marali could spread to new areas as the climate changes. Okay. Bayaga, Meru Poly becomes first TVET to offer own curricular exams. Chukuwira ya Meru Polytechnic. Meru Polytechnic ni dhire toki nambere kwithirwa igitithagwa nkathi na gutuika ya mbere buru witithukirachi mwankata ke university arende kwerekana bakathi nambere kwigwa bakinenkanagira mbi bakai nambere kwa bakinenkanagira barwa bare bobongwa kire na baraba kuthoma nara mutaratara yo kathi nambere kana uringite njeki bantu anne sana kithomo chukuru no ende wetithwa nkathi na baraba kai nambere kwa bakithomagira chukuru teno. I think tashua better ati mantu mago makai nambere kwigwa make agagira na uyu no mwerekera. I think kithomo ekubatira kuinambere kwigwa kiri nau kaingo kuona ate ana betu na baraba kuthoma bakwigwa bakiwataga quality education. We must protect children from sex predators online. Queen and to my friend bethiritwe bagitunywa tugwite utunywa mbi atwaririe mantu makonena online. Queen and to bethiritwe bakigambirwa online na mwanka bagatunywa obikira bwao mwanka batunywa obikira bwao kumane na bwa mantu maba kuonera online. Mwanko atwekede muntu akenda kwithikiria na muno nkuruki utigira ati kwina mbicha ana ba utumirwa na agu online na mbi na mbiri gutema ana betu bathi na mbere kwigwa bakigagwa bata bata ya ukundania na watu bo ukundania tubaki mwanka begwa bata ya ukundania tubaki utu na babange bakigagwa ukunda kumathirwa thakabwago ba mwanka mantu mama online ana betu bethire tubakiuragira online na ibwegende tukainambere kwigwa tuta achiari tukainambere kwigwa tugie hakikisha kana tugie make sure atema ana babetu batinambere kwa bakiuragira nagu online inu batinambere kwa bakirikana na mantu tama bethirwa bakibithagira ma owatini. Wrong to block doctors from working abroad. Watiko batara arigitani bainambere kwa bakirigagerwa pochwango inara na akuraya nuntu baingi nagu ino bakothirwa bakionaga gantu kega nagu ino bakuinambere kwa bakiona gantu kega kana mbecha imbe kana marimega mara methiritwe magikita for their means. County news area Kangata case a welcome relief for the vulnerable. Murang'a County has paid for the medical cover over 20,000 residents. County ni Murang'a nithiritwe kinambere kwigwa ikiriagira nkuruki nithiritwe kinambere kwa ikiriagira nkuruki ikiriaga medical cover chia mugana wa chiringi kana mugana wa 20,000 kiria kali mugana wa 20,000 akali ngorokia 20,000 ethiritwe bakiunikana ontobo nonto bwega sana na bora bwethiritwe bukinambere kwe bwetethagire kana bwetigagira ati bwetigagira antu baba bena gintu yokenera kuma na bills chieguru ndebethiritwe bena chuma chibitari ndio na hulu vitez winners at the Diani Ngalawa Regatta Festival. Former President Uhuru Kenyatta present a trophy to member of staff at the Baobab Beach Resort and Spa in Diani Muthenyamagoro. It was a special guest at Diani Ngalawa Regatta Festival in Kwale County. Inaga rais uyu wa kabere Uhuru Muigai mwana wa Kenyatta arai mugeni
wagitio kiri michetho eno erathiite na ntere ciediani na arankona akinenkaneria biewa kiri ba bethiritwe bakina mbere kwigua bakirutha bwega kiri mbi bakirutha bwega kiri michetho ino mantuma junior maleaga ugo kina mbere kwa kigura ngathiti no withomere. Jamhuri Primary gets a facelift courtesy of Almed Group. Jamhuri Primary ni thiritwe kina mbere kwigua kiwataga maguni kumani na barabatho magira chukuru nino. Don't take too long to settle in your new class. Miabo inambere kwa bukethuke kagita karaya agutigira ati ibuku ebanga banganira chini bienu biembia muno kiri babethiritwe junior high na arende thirikari ni kurombo gutigira ati ni kurutha bunthe bwa kumbiga kuona ati kanya gatia thugo karaya mbere mathomo amegwe makiwataga bwega na alitobethirwa bakithoma kana bakirutha bora ukubatara kwina kare wetwa Dylan, the global winner for Toyota Dream Car Competition 2022. Dylan was inspired by her sister to draw Shiguna Global Award for her art. Kama wale kakethiritwo gaichoraga na ikethiritwo kina mbere kwigua gakiwata kewa kia bira kana bira kethiritwo gakiriragiria muturireni wako. Did you know stealing can be triggered by a mental disorder? Ngano kumenya wamba parabenjere ndaya kombiko ka kwegua akiri agunithethaga waisa sawa kathomera rugano rurwaga kawaida kwina biuri biriaga uguo biuri bira twina Nancy muragia biuri bya Kiswahili lakini yemu ndeno tutiena Nancy nti koria umuraithiria wetu lakini ndeona biuri bya Kiswahili kwina swali la 4 hadi la 4 soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Basi ndeona soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Ili binadamu yeyote aishi maisha mazuri, lazima viungo vyake vya mwili vya ndani viwe katika hali nzuri. Aidha usafi wa hewa mwilini utegemea mapafu. Mtima wake ukiwa na siha uweza kumsababisha na kuisafirisha hewa kupitishia mishipa. Usafi wa damu nao hutegemea buki. Baada ya kutakasa ngeu hiyo, uchafu uliotoka katika damu uhifadhiwa ndani ya kipofu ukiwa mkojo. Haya, kiweka tambua ni kiungo gani cha mwili cha ndani akijawahi katika kifungu. Kwa Nancy ya nkimuri lakini ntuatiria gatuendelee. Ndeona grade ya 6. Kuna biure vya grade ya 6 kinyabio. Andika insha isiyopungua ukurasa 1 kuhusu mafuriko. By the way tuambagiria kira insha letu athomaga ndona tukiambiria chambirecho wahenga awatu kutupaka mafuta ya mgongo waliposema ya kwamba ndeona wagire chambilecho wahenga hakuna bamvua lisilokuwa na usubi. Mvua huwa na manufaa chungu nzima kwa mja, hajawani na mimea. Sekta ya uzalishaji wa umea nchini hutegemea maji kutoka kwenye mvua. Matumizi ya kawaida ya maji chengoni huwa chakwichwa. Wakati mwingine karadati kauke mbere mantu makoneni na nthiguru imonko na mare yagao mantu mateke mantu makoneni na nthiguru. Thousands of Nigerians are literally a week before presidential vote. Enko na antu baba Nigeria chineke
bubara giyogu ndeona ngoro iri kathumba na arabethiritwe bakibumagiria kengo kuthina mbere kuigwa bakirutha rallies kana michemani na agu nini kagitania ka bathengereti ithurano binene bia uraisi mantu makonene adequate and tremors drew Turkey's already fragile economy. Uchumi bwa nthiguru ino ya ukoya Turkey bomba kuthukia mianka 16 bugicoka nyuma kana bukiagira bwekinyara buri thaino araborari kumania na iringwa riri ya uko ria mwinaino wa arithi yomba kuba take 16 good years bagicoka mwerekerani ura barari kumania na iringwa riri dia kuinaina kwa nthiguru ikubwa bwita mumonyoko wa undongo anyway ale mumonyoko wa undongo theory ta wa earthquake mwinaino wa nthiguru mtetemeko wa ardhi no wita wa mwinaino wa nthiguru timu mumonyoko wa undongo bendete ndona one of my uncles ndete kuyuririe tu nyamoto tunamuthia simple crossword, complex crossword, enjoy the Sudoku game daily no ya kuyuririe timbi ndona bakuyuririe kwethera mtu akuthukia karamu gake atia mbona kandomba kandomba kuyuririe kinyanio iturekane neo tuthi na mbere gatheti ino tina mantu mengi na nyuma parabenda gwichwira nyomba protein nini into bibio nthe bie karatati niaka gatugana karatati niaka 28 bado no momenderete mantu muma nyomba protein nini thaka mantu makonena babendete tugari nini mantu muma fashion monde babendete ndetino chionde ilioko then mantu ma ikuo death and funeral announcement no marea marea barabethetwe bagiteyaga ugima bwa bateyaga moyo wago kwina barea uma the BOM and St. Angela Kirian Girls High School fraternity regret to inform you. Okay, boya sana, thank you. Na pole sana kire barabethetwe waite wanendo bago karataka mirongo ithatu na tuthanthatu kena mantu makoneni na michetho of course barabendete michetho nkumea karatati ikakaina mbere kuigwa gakibugunaga sana akari kabata muno kiri kuwirirwa ngatheti ino nenu egatukinyithia muthia wa marato kwinamo ndeni ya mangatheti metu rukiri rwa emunthi na nkiri thaya kwa veigana inu ende kwet kani setu kiteno ile mbira ndereka ni 35 chere kino kuruka 35 ndereka chere kino kuruka nyuma ya tha chire chyo chirugire tugekira muthia wa mara tukubangirite kiri kana marama wikiritwe inya kiri ngatheti chietu rukirwe munthi amona ngatheti no ni ngatheti ya The Standard na ngatheti ya Daily Nation irangu kaina chyo rukiri rwe munthi kawethere ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi uko ni kwa Meru TV ina mbere kuwirirwa uraithiria bwetu. Good morning. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio
Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitudani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Orina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku baokorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaja ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja tigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni ontubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire kene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaiga tucharo kire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this year results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 kuma ngeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu irani www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku na jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya.
Cukuru ya St. Agnes Marega mairithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru ya tongaira kimathomo moja Meru na Kenya ngima. Na nandi tukinye kinitia Kenya kile utarajo mweru jwa CBC na Junior Secondary School. Cukuru yetu tuna aritwa boarding school na Discoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tuna rere gaba ana beto konogo kadhebate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne botete na mbere. Marije to neja kuganira mubuko jwaku. Kumayamantu nkuruke turinge chukuru kano turinge dhimugo kurukea namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Bwega sana muraithĩria wa Meru TV. Tukwina mbere kwa twicokagira kairi kengo twina mbere kwa tukithirikagiria mubango wetu rukirirwe muthi, lakini mbere twina mbere kwa tukirikagiria mubango uyu wetu kana rwaria rwetu nuiye kana kombeka gugatwika ati murugamo waku nuwithiritwe ukithina mbere kwigwo gitemaga wewa we mantu ni mara ukurukira murugamo waku murugamo mubio maybe murugamo waku ke muturire wombego kegwa ni umbugite ntiro donto tobo ntiro daga onto tobo nuntu bonto tobo ntiro daga ntikunda gintu iki yani mirugamo ra twethire tugikagira at times ni thagirwa igitemaga tukebithira bantu athuku mirugamo ra twethire twenio kaingi nithiritwe igitwikia kana igitwira magerioni athinani twina mbere kwa tukigera yo chenchia mirugamo yetu at least tuone kana mantu mama kaina mbere kwigwa makigaruka wanachocho na mbira kambira kagitakara wambe uona warutawira kagitakara warutawira na otikuona matunda tageria iria ntubungi kano na wirera kagitakara wathi uchwa kinya mwana ndagwa kembera ntamenya na tamanisha gatho ntamenya monkemu ntamenya kagitakabu uchwa mwana kegwa bondorite tandao karurani gichobe bobunge bone kana abo kegwa boina mbati ndate ntashimenya bwega nuntu niyo mwankatha ino turi ntwerembiye anaka bagurawa tiji nuntu no abunderirwe ngikora nderirwe anaka bagurawa na monkemu ndituri mbiye ana ibagurawa lakini chocho no ambirie kiondo kithe saidi no na kagerio kona utina maciara kigarure ni saidi no ngi buone kana bukona maciara muno tukethia na mbere ko tukirikagia twaririe mantu mama koneni na aciari bethere to bakina mbere kwigua bena mirugamo na ana bago performance ya ana betu itwethera tuki mikinyangagira nthi watwika mantu mato bayekira mirugamo yetu ira twethera tugikagira no ankinyo wate magana mathatu ta mwana wangania no ankinyo wate magana mana ta mwana wangania gatu mbere kwa tukinenkagira aritwa ba kana ana betu kanya kwithomera mwana na watekira kawata na baraba ka manage kuthi university bathi baba ka manage kuthi colleges bathi baraba ka manage kuthi polytechnics bathi na gonto kongitakura kengo gutigira ati ana bonde bakwira lakini tiko yende gwa tukinenkagira ana betu pressure muno nuntu bomirugamo yetu ira twinio twitingwa na tutigu include ana betu muno ngathiti ino ya tukirirwe mundi kumdirikania untu muno mantu mama konena Junior Secondary School achiari baingi ibethere to bakina mbere kwigwa bakiringa ganthi muno kire mutaratara but all the same kinya thirikari ni kubatara kwe kithungagira gati kuona mutaratara uyu ukuina mbere kuokea githe nuntu aritwa baingi batire to be na uniform chukuru mbingi itire to china ma laboratory mama kwendekana gutire to kwena intobirabi kwendekana thirikari ni kubatara kinya yo kuwajibika lakini thirikari ige play part yayo kinya tio achiari
gatuinambere kwigwa twetigagira ati ito play part yetu kengo tuinambere kwa tukiwatanagira amwe kuona ana betu bakothi nambere kwigwa bakithiaga kana baikaraga bura guku batara na ukambitigiria bethero nkiumagarukagira agu ukirwe munde murithiria wa Meru TV tukinambere kwa tukionanaga kaire thaa 7 kirindaro cha Meru TV thaa 7 kwendera kagita kega ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi tinda bwega.